uphakama itili alazo izonke izizwe akuphakama litini alazo izonke Izareba ngumthombo awabomileyo awephuza izari awoza ongesi angengene ekuphaka amasango ingakavalwa ngengene enekuphaka ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhlini bamaNazaretha lo oguqile ngalomzuzu nangalesikhathi umfana waseMdletshe ezweni laseMnambithi amen Bangcola bahle enkosini siyabonga ngoba babethu abagcotshwa ukusipha leli thuba eliyinqa izivele kangaka lokuthi sibabaze ngoNkulunkulu wethu wasebuhleni esimbonile esingazanga ngandaba esibonele thina yena mayibonga Nkosi maNazaretha ngizoqinisa ngalomzuzu nangalesikhathi ukuthi unyazi ezulu uNkulunkulu woNkulunkulu ngenye imini ngisuka lapha mangiyeke emsebenzini ngisuka lapha ngiyebuhleli ngifuna indlela yokuya kubaba ukuthi ngiyobika ukuthi Inkosi yamakhosi sengiyayeka emsebenzini kodwa Nkosi ngiyafisa ukuthi mangiyeka lokho ngikiyekele ngikubone ukuthi yini engiyekele emsebenzini ngikhulume nensizwa yakwaZwane eyikhona eduze umuzi wasebuhleni sinqumo usuku lensizwa besihoxisa ingabiseza bese ingilayele insizwa ithi khona insizwa elapha ngenzansi yakwamafu isibongo ithi yona ingashi kuthathe kufikise uNkulunkulu nangempela ngahamba nensizwa ugazi lami yawagamede sambuza umafu sasafika kuyena mangifika lensizwa yakwamafu ngixoxa udaba lami ngixoxe ngiqede ngithi nya lensizwa yakwamafu bese ithi ivuma ngekhanda ithi ubuthe ubani isibongo ngithi ngumdletshe ithi wemdletshe ithi abakithi baphephuka bonke kodwa mina ngasala lo uNkulunkulu unyazi ezulu ngoba ngimbonile sewubhuti angimbona ngasehlele esihlalweni ithi yabona lendlu yasikhomba indlu lensizwa yakwamafu ithi ngelanga sasihleli lapha phansi kwehlahla sidlela izinto zethu ezinhle nezimnandi
uthi indla nginayo yayumjondolo yayakhiwe kabi yoyodaka uthi wathi ngelilanga wathi omafu usuhlale kangaka noShembe awufuni uShembe kwakhela indlu yasithi lansizwa yamafu yathi mina ngazi uyihlo uNkulunkulu wamaNazaretha hayi wena Shembe yathi ke senya yakha manje uthi yayihlele ebhentshini yayigqoka amaguzu lawa made ababiza ukuthi siphoyisa esikhitha ngayo emgidini iskoshi ithi yayigqoka lawo maguzu indlondlomusa isewubhuti ithi yayisisukuma yayisiwakhwica amaguzu ibhluku yakhwica yasiwafasa kahle amaguzu yasishununuza ngenyawo phansi nobona ingane mayidlala sidweba into yayisidoba ngenyawo yayidoba yasihlehla yasibuza yathi njani lendlu mafu ayikufanele yini uthi yasihleka lensizwa yathi awudlala ngami wena ayikho lento ishoyo yathi ayincane yasithi uxa kancane yathi ucisha ngapha yasidoba yathi ukuvula kancane yathi mayiqeda ukuvula kancane yasihlala phansi baxoxa baqeda bayixoxela wasekhohla umafu wasebesuka bebheke ngapha endwedwe uthi mabebheke endwedwe bese ngalo losuku besendleleni ukwaqhamuka insizwa zayiphuzile zaseyidlula zasekhuluma amagamanyana angawathandanga ubaba esewubhuti uthi hayi abafana bami kube nengazi mina ukuthi ngubani uthi bafana zojika ikhona oqala nijike lesibili nijike lesithathu uthi kodwa kwelesine ngizofuna mina basebemthuka basebeqhubeka bahamba nendlela yabo uNdebe umafu bayihlalela kwabantwana bahleli khona basebesuka baqhubeka nendlela ebheke endwedwe uthi bathi basebendleleni kuntambama kwaqhamuka indoda esikhotheni igijima yayimisa imoto yayisima yathi awu ngicela ngisize madoda wasebuza wathi yini kwenzenjani wasesiginqene emoto ingane manentambo ngicela isidonseni uthi hayi ngishilo mfana wami ngathi uzojike lokuqala ikhona ujike lesibili ujike lesithathu kodwa kwelesini uzobusufuna mina ufuna bani manje Manazaretha sazomdinga uShembe ngiyafisa lo msebenzi ozokwenziwa lapha ekhaya siwenze ngenhliziyo ezimhlophe ngoba umuntu ophosa ngenhla uyamukela ngenzansi Manazaretha ngiyakhumbula ngilapha kwamaphumulo sakhumuzwa lapho onyazini ngelanga mayefika ubaba khona ufika ukuthi bafana bami nenakha lomuzi umuntu bayimdali yethina boShembe uthi yophila iminyaka u40 uthi sofaka 20 ngaphezulu aphila u60 uShembe kamkweleta umuntu hayi bahlala zaqhubeka insuku kwamsombuluko kwawulesibili kwawulesithathu kwathi ngolesine zafika imvula zafika zayishayinanda yayisiwa lo mjondolo ngamafu obheka phezulu wathi mawufika umkhandlu eTheku wafika yakha lapha ikhonjwa khona baba idotshwa khona baba mayibonge Nkosi sengihlala phansi mphathi wami ngithi ngiyixoxele indaba ngoba khona insizwe yangixoxelana le ndaba ngathola amakhola ngaphezulu ka10 bengibuza ukuthi Mdletshe yenza kanjani lento ngeyilanga u5 minutes mphathi ngeyilanga ngingamboni uShembe ngamehla enyama ngisaphendukile sagijima ngevangeli ngoba mina ngiphenduka ngathi mangiphenduka ngaze ngithi mina bayoya abanye ngakuya mina ngingasho ukuthi bayoya abanye nasenkonzweni lezi inkonzo zonke angisho ukuthi bayoya abanye ngoba hlezi ningibona suke kuye mina amen ngifike futhi nginikela ukuthi bese kunikela ngime ngaphandle ngithi bazonikela abanye ibaphi ababanye uShembe bese bamukelisa bese thi khona mana sathwele kanti hayi iwena ongafuni ukulula isandla ngeyilanga ngibuye zona seConfili lapha eScott kwakufihla kunomncwabo emzini waShembe isibongo sincwabe esiqede sinya phane ngiphindele ekhaya isandleleni yephindele ekhaya ngithi bese ngisona ekhaya ngoba thina buhamba uba ibanga lisuka la kuya mhlawumbe wamakhulu uhamba ngenyawo imali bese ngena siqhamule nje emahlathi inqamule uzofika lapho yakhona yini masendlele ofika sekhaya ngihlala nosisi womdluli isibongo okuthi uthule bona uthi awumfana wami awuphephisa qina ndiyane ube indoda ngithi lo sisi uthi angiqine makunjani yini mangiqhamukela ekhaya manyafika lapha ngifika abantu baphuma bayangena ekhaya baphuma bayangena bona qhamuka isalikazi
sakaba bomkhulu sithi awuqina ndoda ube indoda uma wakhe asekuseshile bese iphika lento enhlizweni yami ushamba ngaze ngimbone ngamehlo enyama bese ithi lento enhlizweni yami ngeke ngivume ukuthi umala ahambe emhlabeni mayethi ushamba fanele mbuyise ngithi otherwise ngizomyeka lo shembe ngisho inhliziyo yami ngingene ngaphakathi endlini ngifike ngibuke ngempela nasalukazi ezalami nasawumbhele silele sithethwi bese ngibiza ingane esekhaya lobulo ngane obinkomokazi ukuthi inansuku iphethe khona ngithi ngicela usondele bese sondela nayo aquqa lapha bese ibuza izalukazi sithi wenzani bese ngithi mina ngizocela ushembe ukuthi avuse uma wami lapha alele khona ngoba engamvusanga mina ngizomyeka bengisekhona ifile emncwabeni kusuke kumlindelo kwaze ngitshela abantu ukuthi ushembe uNkulunkulu bakwenzenjani ngase ngiguqa ngangibiza inkosi yomusa uthi kona mankosana inkosi ngiyacela ungivusela uma wami mangamvusanga inkosi ngizakuyeka ngoba wena uyena uNkulunkulu ongakhonzwa yimina kodwa inkosi mawumvusile zakukhonza inkosi kuze ngilale ethuneni inkosi ngikudumise uthi uNkulunkulu ngase ngihlabelela inkosi ethi simakade yayiguqa ngasekhaya yayikhala ngase sithatha inansuka sayibeka kabili sayibeka kathathu sayibeka kabili sayibeka kathathu saphenduka ngathi mangiphenduka kuya ngapha zasukuma izakasehlele isakwamiya sasukuma sashona ngapha sasukuma sashe sashona ngapha sasoza umdlulu sathe esinye ngikaze ngiyibone lento nathi ngiyibona intombi engizalayo yayinyaka sinyawo yayisukuma ihlala ngezinqa yayiphumula yathi yaphumula isikhathi eside yithi mayengibheka ithi kodwa mhlonishwa kodwa wenzani ithi mhlonishwa kodwa wenzani wathi mayifika ikhehle lingizalayo lifike edangele nalo izothina ofica unkosikazi walo elele kubizwe lezi labantu abathatha abantu emakhazeni kodwa kwashintsha kwabiza ambulance yafika ngihamba nayo ngoba eyikhuluma inqamukelana ithi basehleni nayo ngithi imali abokwenzenjani uthi hayi mntanami ngicelile uNkulunkulu ukuthi akangilande ngoba sengihlupheke kakhulu lo mhlaba ithi ngihlupheka kakhulu umhlaba ngicela uNkulunkulu angangilande uthi ngihambile lo muzi ngawubuka ngaqeda nganya uthi wena mntanami ngitheze ngele lapha endlini kwaqhuma isitimela esimhlophe bathi sungeza indlela yakhe silungile uthi bangithatha labantu bangifaka isitimeleni bahamba abantu bahamba nami ulesitimela besifike sime sithatha abanye ube sigijima endaweni ehlaza uthi sisheshe isitimela mntanami uthi ngitheze ngidilikile wathi wena isitop sakho mombhele odile kusona singaqala uhambo lakho uthi qhamuka inansuka indwangu leqolo emhlophe igijima yafika thi mbopho uthi kwakhuluma umuntu kumina phezulu yathi hayi mntanami bese sizokulanda kodwa ingane zakho zongiphika emhlabeni yathi phindele emuva kuze singibabaza inkosi busene kuzwini